Jang kirim surat ke tunang ya. Wih, surat. Kayak bunyi ini. Surat cinta. Paco jang ingat jang bedek-bedek. Beli komang apel yang ganteng. Wih. Kau tak ubahnya bagaikan Jalaluddin gitu. Aku persis seperti Joda gitu. Itu ya. Cintaku di langit Taj Mahal. Betul film nyangan. Kalau di Mahabharata kau tak ubahnya bagaikan Krishna, Ramayana, Sakuntala, semua judul film India. Narayana. Angsoka. Asoka. Angsoka orang. Asoka. Asoka luar biasa, gigih berjuang ya. Meskipun penderitaan dia luar biasa. Penderitaan nih. Sakiwalok ini ya nih. Len idago tugas du di pos raman. Len jani di nini. Cik gitu. Di subatnya rago ada di puri di pos raman bidan. Sing len perbanding ini. Yang di pos raman penuh dengan kesejukan. Ningah munyen yah ngerici, kedes nguci, munyen pindakan. Itu ada damai, betul-betul damai. Yang jadi bara ke kota. Aduh, Dewa Ratu. Pules sing man. Tinggalan tengah lemang kerewang gitu. Ungkap tan kadi-kadi. Pules sing man. Itu perbanding. Jani tadi ban kene pang dek itu geruang-geruang ngarawak-awak. Itu. Nah. Mungkin hal terjun di dunia narkoba tuh. Itu. Awangki narkoba. Benar apa? Narkoba. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Itu artinya. Ini suduri asumsi, tahu asumsi? Asumsi apa? Amah. Oke. Itu yang obatnya berbahaya itu amah gitu artinya itu saya gitu. Oh, Mbak. Nah, kejarnya hibur. Hibur. Wah, betul-betul hibur ya, wae. Jadi khasiat bidan merewen jadi rewen. Bentar. Megendeng kena aja ya. Gendeng apa? Nah, gendeng nostalgia. Gendeng anak-anak. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Cing ora pakai sabun lah. Duri nih kan. Tanggung nih. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Ini. Pakai sabun terus. Busan cing oren pakai sabun tanggung-tanggungnya kayak tuang cicang. Bencang pelih. Apa orang cang? Pakai odol. Usut sabun. Sok gigi pakai sabun mengap bungut dah. Jadi apa orang? Odol, pakai odol. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. Kini Di usaha suwun kau dia pakai sabun odol payun. Di apa tuan cini ha? Kita pelih ini. Pakai sabun. Pakai odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandi ku tolong ibu. Pakai sabun. Kini. Maci sekolah di TK sing lulus dia.
Kacang goreng ini, kacang nunggu temu nyincipin kang boleh pakai sabun, pakai odol, pakai apa bro nih? Mengkedap goreng ini, nah mengkedap nah, kenap odol sabun, goreng nak nyamuk belum? Yo, dia ya pedes. Sing marah guys. Jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gending keruker di jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gending ngiring matemang ngiring sareng mesola ngiring matemang Luang cideng igal, cak bingung cak ada bon sipah cia. Bon sipah cak sing cok itu. Apa? Bentuk cak. Aduh, bebe. Ini. Sing meklo sing itu. Jalan tangkil Ido Agung. Raden Kecomangsa. Ini benak hidup nak. Benak. Oh, main. Pasir runtuh. Saking suwe dijang nentan boleh ngiring. Saking mulas tiban tan boleh ngiring. Nuagat hidup. Yes. Kita bawa kabar mati. Tadi arsaning tarulateng lihang ayam-ayam labuh kapat. Sapunika we di mana tidiang. Oleh tangkil ring ajeng. Terus. Nah, man. Yang gelah masih merasa ngayu bagil cien mekawanan tapi kemawinan mapan sebab peragat una saja majang ring tenak ring seride yang begawan ini hidup subra pekulun mabiseke resi di bio caksu wah mekenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi asta berate panca dasa pramiteng prabu panca dameng prabu makanya wah raja niti lelenan wah lamakane pangside raja pasti ngawak-ngawak pangsing urip ipanya anggon pelalianan pangseken nggih cek apa man kalau ngamel jagat wenten gagamelan sane patut paman ingat kan asta beratane nggih luwere Indra Brata, Yamo Brata, Wisnu Brata, tapi asane Chandra Brata, Surya Brata, Wira Brata, Agni Brata, dan lain sebagainya. Ya nasa punika mangkin titi amatur yang ngapel wo cokor dewa puniki wenten wo canan itu yaji mang dene tangkil kocap yen api wentan coba sing kawan lan apang sing raga tempal
teken pikasan bercanda nak lingser padat anggal yang kita jalan Lurus. Aneng ranang bepane napi. Yen keto aja bawa si Bu Agung bepastika bani. Nggih, telah jani suwut Madang Bedawati. Wantap patut pisan. Bu Agung istri dia Larasati. Kengken ben ngabet teng nih. Nah niki sampun yen dados antuk didiang pengyak mesep nang kenyem napi ya bedek ngajak ide Du Agung istri Larasati. Yen kenyem basa ngidang bae identik, Bo. Tapi yen pejalan tadi asane ben ngerubah. Nah, coba. Yen mau yang biasanya nak jalan nak kene. Jangke jet nih. Kengken carane yang Sing mangkian menjalan. Coba ini cekak dewa. Mancankan jang itu miseng jang. Ampun ya kenten ampun nang ketuaan apa biasanya orang ke Larasati inggihnya etika bahasa dek benih itu pengmanis kalau yang kena ngidang ya yang mana karakter singnya abo gitu nu ya coba kemantan jajan pino ne jani kone beli lah karau bi sana mangkel yang sampun kenten becek kan ada piring kudian no paling ngocokor dewa Agong saking ayung pura warnane nggih datodanane done aso-aso nu ya ketonya oh kat dados dagang galon nih Adi mau badeng, Adi. Siram mau aduh. Weh, bro. Bro. Adi saya orang galon. Mau badeng nih, bro. Adi mau badeng engken. Aman siapa orang galon? Mana pun galon ungeng. Kita ambilnya. Ini, Bo. Nih galon nih. Misi kerang cenik. Mati belimu. Sing ternyata nu itu. Ingat pindah tuh. Agak saja masuk barang gua. Oh, masuk barang. Apa anda malu aku dah pada cucu. Kan anak kon cucu ni. Ya anak aku neng. Beli bang lah cucu. Ya. Lah cucu lu. Adi bedi Kelas 1 C. kelas 1 C, Kelas 2 C. kelas 2 C. Kelas 5 C. Adi joh. Kalau nyang di SD. Oh, Kelas 1 Yang kelas 1 masuk. Yang saya atah ke kelas 5 nyak saya masuk. Kelas 1. Nak ya jajah ya masuk. Oh nyang kita muridnya boleh DDK kelas 1. Kok nyang atah jadi tuh poni kelas 1 prah jelek prah itu. Yang saya atah ke kelas 5 nyak saya masuk. Oh. Kena ketak. Manying. Oh, nak marah-marah kelas 1 mula gitu. Marah-marah Kelas 5 ngaten-ngaten. Oh kelas 5 ngata-ngata. Mana kelas 2 aja ayo. Ini kelas 2 bareng ya kalau ngoyong di sisi. Aduh. Ci ngurus cucun ci mondo ge repot saja. Mencang to nya ngatah, cang nak ngatah sayonya. Saya nyak masuk aja pandek ke naseng nih yo. Oh. Beli kelas A, dan kelas B. Lihat sing TN lo bekal masuk. Terus
tuh. Kan ulang pendal ya. Pendal ulang. Gas pendal ulang tuh. Ingat sih? Ingat. Kan lima kerajaan cicengnya. Kalau yang ngalang bumur cicengnya teko. Ini beli cukupan. Mara kecos pendol kadang jemaat ten pendol tiangnya dah dua tuh. Pendol bakso maksudnya. Misi pendol. Ogas bajang Bruno dia jayang engke sana ya. Terus apa? Bajang Bruno lihat. Engke. Senyenang orang kenalaten beline. Teman nanti ya nih ya. So bilang matemu hati jak makan. Apa ada kena hadi tekening beli nete beli anak nu taruno gantan. Adik muda. Awak bocor banyak sok banyak orang rumah gendang. Aduh. Hah, toleh nak kulit cibek kakak. Aduh. Ada beli salah nampenen kenyir anak. Basan lodek dekadena basan rujak. Marah kedek dekadena tiang enyak muda tanpa ji gampang uyah. Pih engke. Ngaleh nak loh jani. Halo. Dijang ale. Jalani. Saja yang ngaleh di jalan, ane kengken aleh beli. Ada luang? Ane luang, Au. ane bajang, Au. bajang seken. Au. Neseng 50. Pangnya gendeng berarti naik. Gangsal tidak mau joyok. Yuk. Yen beli komang apel marah ya. Aduh. Aduh. Niki ne ngeplen niki karayu dia ke. Orang teh ngeplang boleh. Iya aja langsing. Gini. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Kulit kuning gade alise madon intara. Gaenang kena beli budo paling kapenik adi. Udah beli bagang debesanya kajang dia. Udah beli bagang debesanya kajang dia. Jalelan melage dua balik nino wena. Jalelan melage dua balik nino wena. Aduh. Awan. Ada. Kak. Aduh kene toto ngado. Oh, yo monde betuane tak kola luas. Dot niki. Am. Kanyamadi. Kata tuh. Keto mula.
Kanya manis adi ngelahan Kumis bali sirane no enak beli adi ngelahan tiang bali kuasa lan gelakang bareng gumanti bagiya do kan geneng nih zaman dulu Bang Makejang masih ngenen sih zaman dulu Bang sih Ke Bukit Jati beli celano. Artene Ke Bukit Jati beli celano, beli kain najaleran. artene Yen Sayuwati, Adi Tresno, Bang beli agak Boreng jang buangnya cuma. Aduh Oh, kuning lah, beli Adi tiang lahang, jadilah nemu bagio, kada kita gede kesan. Jani kecanya ngigel ngejak Cina Ini sih, terus joyo niki madam puber makere bangke bang ada bakal ngebangke Yani kan man beli di Surabaya beli film di Penebel artinya surat nih memang gaya kulit selam bungut tebel beli apel di pasar kodok beli apel di pasar kodok kan mau badeng tuh di pasar kodok kan beli baju benarnya beli apel di pasar kodok mang apel cara godok kan kawan, kawan. jadi kene nana apa banyak kene kawan nah Nge. di mana perempuan dilecehkan di sana terjadi kehancuran you know yes I know somong kan beli semangka apa deh orang beli supae Saya mau bunuh. buah semangka buah kedondong nggak nyangka gue manis dong buah semangka buah manggis nggak nyangka gue manis tawang nih ratu nung kaya Oh. Ini orang nih. nyen Ini orang nih. nyen Pro Ratu Molinggap. sing kurang nih Jalaluddin nih ini ratu nung kaya oh Jalaluddin belen janda elengang. segar aja betul pakai no nggak gue segar Eleng aku. jantan nuneng niki sira niki tadi mirip bener Diang, mau jalan ngeras kan bumutnya Doagong Larasati elengang. Nih pasal Larasati. Nyen kok kadang beli. Oh, itu doang Larasati tuh nge. Larasati ya tuh nge. Duh. Laras beda lati. Larasati. Atuh dua gong Larasati iya ye ngundok ini kok bantu tuh maksud lu nak ada jamu Larasati
enggar gitu nempukin pianak bagus muga kene. Sejaba punika Ratu Agung ditiang kantos ngusap eleng ring idoyana Kengken tuh kengken. antuk suwe ni delunga ninggal puri duwe lunas aja. Oh, kepesraman. Inggih. Sapa sira nenten pawika. Peseraman ring telenge wane sane madur kampung. Ilo Inggih, inggih. Waluya gegodan punika satu galak. Manah titiang Ratu Agung. Kengken yen ake alit ide Agung putra. Malih ipiang titiang ide mangguh baya. Sane mangken menawi sampun pengenan ide Sangyang Paramuwisesa kadipun api ageng Pancabaya nipene nidoyana manggah kadun suwe camidine nyeneng nidoyana putra Jokori Dewa. Paman, titiang yen kekenah gelas pas tresnan paman keliwat marep dekening jening mirip paman ngimpi dugas itu ngadeni jening kene dong ayo kaden sarap macan inggih kaden lipi ini bumuput suwe itu Sangyang Pramuwisesa terus itu turmaning subo prakat nyalanan brahmacari inggih punika dem bobo teng titiang ring manah nenten nirdon pemargan nidoyana waluya ngayasa kerdiang jakat dewi riki pemekas yasa kertin nido ring ringgit Jokori Dewa mangdo nenten pocol pungkuran sesampun Jokori Dewa micayang linggih dewi ring nidoyana mangdo sayan utama sayan becik sayan kerto, sayan lanuh, jagat duit. Paman, Inggih. Gelah suksuma pesan. Tekin atur pamane, tekin pepinah pamane, kanti paman isap mepamit tekin gelah. Tugas paman nyelah Inggih. Kepesraman budak sari. Titiang awanan nenten nunat mepamit, matur ring Jokori Dewa. Mangda nenten pangkalih nugra pikayen duwe sungsut. Siki nyung sutang idoyana nenten mejanten gateran ide. Kaping kalih mikayunin dhewek titiang. Ni jeneng kayang pengapih sengkalem nyen ajak nabdakan bunyi nugra. Tugas pamane luas tanpa pamit tuh. Gelah saya besar. Tutunya bapak ngepukin sengkala di jalan. Mapan paman pedidi lah kas. Inggih. Ini nyanan besu rangsek paman dari paman. Sejabat punika inggih. Majakan paman. Majakan kijanya paman. Pangade ajak. Inggih. Bener. Urus mau wacana sane mangken ring yana. Ini anak bapak ini anak. Kewaratan penedek. Presiden sudah tahu main. Ayo. Yang saat ini mapan sebelum belum hidup itu bangun Ngadak Ratu Agung tangkil ring idona lingsir. Bangsar. Man ide Agung putra. tugas si dewa di lunas saja sengaja gimpal dewa di bareng
Duh Agung Putra nak kawin sapunika patut pailah pemargan Cokri Dewa nunas saja sampun puput. Luaning didiang rikala punika unteng nunas saja pemargian karena kebos Brahmacari asrama wiyakti nenten-nenten sios unteng wandah ring ide kawaruhan punika kewanten aji. Inggih. Yaden sapunika galah kantun panjang. Iriki sasampun Cokri Dewa jenak melungguh ngiringi dan alingsir. Yen wenten kayun lugra-lugra irika bilangan yen dados lungsur ditiang ring nak istri nenten dados Cokri Dewa kawan seneng anggen rambi. Rauh idenake lingsir patut seneng anggen mantu. Nah yang kedua sedang belah paman. Yang sida pun pang nemu gelang, Bo. Inggih. Aso gelah jedemen kita kena gelayan. Wala kini Sapu napi ya. aji ngideh dikene iki. Pang mula sangkanin. Sangkanin kletek kayun ini dewa. Inggih. Yen ngalih jatuh karma mulai gitu. Inggih. Sing tuk angon yani ben mani pang kanthi kayang kas. Patut ini yakin. Gangsar. Siapa? Saja ya, cening sing lah gegelan dituli peseraman. Abe idol. Ini cening matun orang tusing lah tetagong, tusing lah gegelan. Saja gitu. Yakti. Ini para kendangkal saya tidak ada aku. Kajian ini tidong pianak. Gogelan. Hah? Gogelan. Encai lah. Ini kesampun. Ada nih yang ecak. Ada nih kalem-kalem. Sampun. Weh. Kelebah mana dia? Nyanan Jenang ya kalem, kalau bikas ya boleh. Balam-balaman samuk kan. Kengken. Saja. Ane ngengken. Tapi ini kok. Tiga ya kena nih. Nih cening lunas pelajaran itu di peseraman. Budak sari. Saja sing ada ngelah tetagon. Weton. Dijang ini dos weton pasti lah ah. Oh, Mumpung sapunika atur hidoy anak sumat kenanga malih mesti kayang rek parakan duit. Mungkin Cokri Dewa sapunapi pikayune mumpung ide tangke. Punapi pikasan pelurus Cokri Dewa. Kini nih. Bapak Haji subuh nyayan-nyayan tusing hidayah bakal ngisi bumi. Haris. Oh, pada ayung purun ini. Kena Haji ini singgelen. Tuahi dewa dan dipatut ngentosin linggih Haji ini. Mapan sang Prabu sang Ratu Pangelah. Dan apa dan itu Dangpati Prameswari. Haris. Waluyo urusa paradana sejeroning makardi nenten dados pasah. Mangken Cokri Dewa meraga purusa matur ring idenake lingsir. Dijo aksi wentan sane patut anggen Cokri Dewa. Ring puri dija tuh. Pemain mana? Kadi pawacana aji. Reng puri dija punika sana gumanti patut anggen ditiang. Durus wacana yang ratu do ageng. Yen kekenapan Aji. Aji ingat teken ngicening pernah misan nih dewane. Bosah punika reng Ditu di Una negara. Di Uno negara. no. Uno negara. Ya saya ayung. Ayung, bunda. Yen sing pelih panaji ngingetang Idiah Larasati ya. Dia Larasati. Oko Prameswari itu Aduh. Di Unda negara. Unda negara. Oh, Tegarang di Dewo melancaran melalui Inggih. kena nyimban tu nyen jatuh karmane jeneng yen subuh nyaketo wakieu kedah Inggih. Yaden mewasta jatuh karma.
yen enten usaha lurus lelah mangga panggo kapan tidak menemu sampun langsung mana ya Inggih, inggih. Paman titiang ngiring pemarkan Nah, paman. Paman. ya Ingat Kang Raga Subetulnya. Mari jening bakal ngalih tetagon kamu. Ke paman milu landasan. nentan titiang nentan waluya Pansen dua-dua sambat gitu. inggih ngaturang jagra winungu ki cepatot pemarkan cukup titiang rauh ring bencingah kemon pacang ngiring duruk cukuri dewa ngeranes sepurya Nah di budel bisa kene ngibu ngiring itu dah delaknya nih dewa metakon bikin paman patih. Paman patih mesti cepu. Denyen bakal nyingat nang jening inggih tutur dan melah. Inggih. Bab agina do pesan ini apa ngengah jeung lah cucu kayak gitu. Inggih. Dani Suputra. inggih Dalam jalan. Aeng petan majalan ki sing mampu. Duduk cang. Kuang sin semen ben. Bayu bas gede kene dong. Aja. Dah gelem nih. Abo ke kayu mas mau. Kayu mas abo langsung. Kemudian Mau buat. kemudian ke kayu emas. Tongos na gelem-gelem ke kayu mas abo. Lelasan ki kayu emas Lelasan kaki tuke kaki. puskesmas. Hah? Puskesmas. Oh. Pus apa? Kes mas. Puskesmas. Pus mas. Ajan citra masisan gerubuk. Ada. Bobo mau bad. Bo ke puskesmas. Maya. Hah? Maya. Maya nyen ngamah tau Maya. Jangan takon. Aeng kasar petan ki ngamah. Bener yang halus kencian ki. Sing dadi ngorang ngamah. Apa orang? Mantet gitu. Aduh. Tuh madan omong kaki tuh madan luas bojok teko lutung. Ada. Aduh kaki kencian sakit ban ngerokok. Kerang ngerokok. Awai kudu telah ban. Duang bungkus. Duang, oyanan, total malu. Duang bungkus 20 kali 2, 4 kali 30, 1.200.000. Belian yana tiban. Begitu tuh. Ayaan mah ada bawa dasar tiban sing sekian miliar ya. Kapal idang beli. Tuh, Apa? kapal. Ulian ngerukuk we. Tuh, beber. Ki ngerukuk. Sing macam jaga kesehatan. Menci bonglah kapal.
Bocinglah kapal. Sik. Ayo kedak basat temak kan. Aduh. Macam senjata api. Aduh. Di zaman kita weh. Di zaman kita. Ngil malu nge. Man ci masalah malu dah benyan yen takon ngajak sak suratmu. Ken masalah mengajak Pak Wakil. Melingih dumun Pak nge. Tuh. Nge. Suat ngerokok. Petau kan bungut ki kedak basat temak kan. Di zaman kita tuh. Di zaman senjata api tuh. Ne bukti sejarah ngelawan Belanda Jepang gajah ngajak Belanda pidan yang ngelawan. Yang lawan. Veteran deh. Sen kaki ngelawan. Jepang ngajak mainnya ngelawan. Veteran kaki gitu. Iya. Sangkalang ada gendingan kene dap. Zaman-zaman pido Kita ini pernah dijajah Belanda. Yang pertama kali, kedua Jepang menjajah kepulauan Indonesia. Oke. Di mana bangsa akan besar kalau kamu penduduknya tidak pernah menghargai jasa para pahlawannya. Pangtawang Cina. Pejuang-pejuang Indonesia konyang ulin di Bali Pangtawang C. Nyen misalnya tuh, Gusti Ngurah Rai. Pejuang Pejuang nasional ulin di Carangsari. Tut Subroto ulin di Bali. Kena yon do tain belek. Kalau saya ngeklek. Saya jangan Subroto. Saya mesti Coba inyoman bonyol di Bali. Nyang deh. Yo Iman bonyol. pungut ce. Ipan Imuro di Bali. Ada. Aduh, Pati Murah. Aci yang nawang no Imuro dan panakne nanangne pejuang sangkalang adane Pan Imuro. Toto aneh ngai gendeng Indonesia Raya pisagan kaki dah humah Iwayan Supratman. Aduh. Weh. Wage Rudolf Supratman. Pungut ki Wage Rudolf. WR toa dan singkat. WR to Wayan Regog Supratman. Nih marut lemo kaku nih. Ngaci boj lemo lemes. Kene ke jenang ki ketlon lah blab sing lebang-lebang nih. Aja wak lekat maro ibit le kotok engki. Jelemone ulin tahun 45 bedadi pergino. Pangtawang ci memen ci kaki ngemitren pidan. ...1945 Indonesia merdeka. Tahun 45 Indonesia merdeka. Tahun 45. Nen malu kaki tahun kuda lahir. Tahun 85. Aduh mati aku. Ken. Tahun 85. Aduh. Maksud jing ken keden 45 ken 85. Cing yang cenik ngajak ci kaki dia. Ken gede nang 45 ken 85.
Gedean 100. Cang jenik-jenik aja. Ai jar nengil malu ci tumen tepuk kaki ci gelam ne. Sing cang mulih. Nengil kemudian baik ci panas dalam ji. Pecah-pecah baik. Aduh, buat awang kang ngigal mai ka air center ijen nang embody baik ci nai. Tuh baik ci kuang Adam Sari tuh. Bo manyus ben uap nih. Uap apa? Uap nyanyat. Nih na baik. Tuh tadi misi. Apa tuh isi yo? Lulur. Lulur apa? Dadong ci cuma lulur ne sekar jagat. Men kaki rejang dewo. Men lulur legong keraton ada. Maro tumen ajak kaki ci biasane ci ngigal kaden kiul aja ci. Men jani kiul ijo. Kiul mati. Yudano Mati. Gingsir Sedo. Tut merto Mati. oh dia ongang mati dia Sukah mati. Dek maulah mati. Campur bergino stok terakhir. Nih dia mau stoknya terakhir. nengil malodap Yudano mati, Kiul mati, Suka mati, Onyang menci benan mati. Anu cang kensal mati. Lah marekat di Jaban Puro di Candi Bentara apa tuh? Stopnya kan Sang Suramo, dap. Mulai malu. Dados kendan suhargaan merehab mulai. Kene. Oh, baten makiset bungut ki ke Merajopati. Mudian kisen bungut bopraga. Lenyah kene. Bungut kaki yo kisen begitu. Ijo apa bungut ke jete. Sing jete mung si bungut bener. Ajo ci sing nawang otak inguh ajan. Adi inguh, apa ke inguh? Masalah Jumah. Ya, kengken anu kabar dadong nih. Da Cina konang jelemo ke keto. Ya, lah kengken nih. Basang gedag. Dan apa ke gedag? Pas saya urin ngajak pisago jak miagang lonto gaen ka di kaki keto ngajak pisago. Ya, weh, man sangat. Ya saya miagang lah ati jak kraeng nasnemu keto. Cocok tau. Yang cang kita jak cerai cang. Au, pasang miak ni setiap hari. Au, otak ben pisago jak ningang kita buat dah. au. Hah? Tadi sing nyak deh. Kaki nak pakideh mo. Cerai kaki jam medam ringki. Mengertikah kamu keponakan? Ajak ewa ngorto ngajak cide ci ngorto milah nah ngorto jak duo gini. Sing cang ngorto, sing cang ada yang lah bungut gitu. Dadong ci bisa ngeliat. Hah? Bisa ngeliat? Hao. Ya. Kalau doci ngorto lacur perjalanan gan puan gan kajang klione. Nyebak lo kotok ne mulih. Atuh, dari apa dah dong? Ngeliat di jalan jok ajak polisi ya. Dari lihat jok ke? Oh, dari jok lihat. sing ngeliat dari motor. Atuh, Sing mesamsat uang bulan. Kebenangan do rahasia gabung. taat ini peraturan pemerintah. Ayo ci bingung tak ci dap. Oke. Setato kene lonto hidup Betul dari Betaro yang guru jo. Pasang
Kaden cing orang di swarga nu merehab. Nak titiuga lagi lah nak bemaganti kalau dadi angge jalan tol. Macet kan di swargan bojak milain pestore. Bosnya dini kan bisa ke swargan yo ngapling ditu. Berkeras bengil bungut kine bisa nyone dadong ki bungut teh kan nyam. Kaki mesare popo engki. Lo bungut nyam.